bantu banjye muraho mumeze neza hano bari dufasha nk'ibisanzwe murakaza neza ku Uburezi Rwanda TV. None ahangaha rero RURA imaze kuba ishyira ahagaragara ibindi biciro bishya bya lisansi na mazutu. Mu gihe gishize yari yamaze kubishyira ahagaragara ibindi biciro bishya, gusa none ahangaha rero nabwo yamaze kuba ishyira ahagaragara ibindi biciro bishya. Iri ni itangazo imaze kubishyira ahagaragara hano none ahangaha kuri Twitter yayo, cyangwa se yifashishije urubuga rwabo rwa Twitter, gusa no ku mandi ma platform hose yamaze kubishyiraho iri tangazo. Tugiye guta turicamo twihuta cyane turebe neza ibiciro bishya bashyizeho ni ibihe. Mu hakaze rero ku Uburezi Rwanda TV n'urubuga bageze kuri YouTube channel, kanda like, subscribe, ufungure zigira tujye tubana igihe cyose. Itangazo rero riragira riti: urwego ngenzuramikorere RURA ruramenyesha abaturarwanda bose ko guhera ku itariki 17 Mata 2026 saa 12 za mu gitondo, ubu ni none mu kanya gashize, ibiciro ntarengwa by'ibikomoka kuri peteroli habariwemo n'umusoro ku nyongeragaciro cyangwa se value added tax cyangwa VAT bivuguruwe mu buryo bukurikira. Lisansi cyangwa lisansi ntigomba kurenga amafaranga y'u Rwanda 2938 kuri litiro, mu gihe mazutu ntigomba kurenza amafaranga y'u Rwanda 2205 kuri litiro, amafaranga y'u Rwanda. Ibi biciro byashyizweho hashingiwe ku mpinduka ziri ku isoko mpuzamahanga ry'ibikomoka kuri peteroli ndetse n'ingamba Leta y'u Rwanda yafashe mu guhangana n'ingaruka z'izo mpinduka zigenda ziyongera ku isoko mpuzamahanga. Kubera ingamba zafashwe zigamije guhangana n'ingaruka zaterwa n'izo mpinduka, igiciro cya mazutu nticyahindutse mu rwego rwo gukomeza kunganira ingendo rusange z'abantu n'ubwikorezi bw'ibintu ndetse n'ibikorwa by'ubukungu muri rusange. Abaturarwanda barasabwa guteganya neza ingendo zabo, gukoresha cyane imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange cyangwa gusangira imodoka cyo twita carpooling, no kwirinda ingendo zitari ngombwa hagamijwe kugabanya ikoreshwa ry'ibikomoka kuri peteroli. RURA izakomeza gukurikiranira hafi impinduka ziri ku masoko y'ibikomoka kuri peteroli ku rwego mpuzamahanga no mu karere, kugenzura itangwa rya serivisi zinoze no kugeza ibikomoka kuri peteroli mu gihugu hose. Bikorewe i Kigali ku itariki 16 Mata 2026. Rugigana Evariste, umuyobozi mukuru. Ngiryo rero ni itangazo RURA yari bafitiye. Mbibutsa ko hano ku Uburezi Rwanda TV tubanyuzizaho amakuru agiye atandukanye by'umwihariko mu burezi, nk'uko urabyumva nyine izina niryo ngiro. Uburezi, akazi na tekinoloji byose ni ibyawe. Bye bye, God bless you, Imana ibarinde. Kwibutsa gukora subscribe, ugafunguza igihe tugatubana igihe cyose. Hagati aho abantu benshi bari gutera imbere kubera internet, none ubwo utegereje iki? Ku Uburezi Rwanda TV tugufasha kwiga mudasobwa n'ikoranabuhanga rigezweho, gukora website yawe wakoresha mu kazi kawe, gufungura YouTube channel, TikTok, ihemba n'izindi mbuga nkoranyambaga, gusaba kwiga kuri buruse muri za kaminuza hano mu Rwanda, kwiga ku mutekano w'ikoranabuhanga, kumenya no gukoresha AI n'ibikoresho by'ikoranabuhanga. Intego yacu ni imwe, guteza imbere abanyarwanda bose binyuze mu ikoranabuhanga. Tugira tuti: uburezi, akazi na tekinoloji byose ni ibyawe. Kanda subscribe ku Uburezi Rwanda TV, dukurikire ku mbuga zacu zose, dukomeze kuzamura umuryango mugari w'Uburezi Rwanda TV. God bless you, Imana ibarinde.